Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mahvuzana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Udaba laphana wey'ngane zakwethu luthinta igcokama elisha. Selidide abantu abaningi-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana, kodwa abanye kusho ukuthi bayayithola leya nto ukuthi ichazani ngenkathi eposta amateki adabukile laphana akhombisa ukuthi madala. Ubese ebhala kanjena kuthe yeyi wemadoda iteki lifika linuka izinyawo kumuntu. Iy'nyawo ulithola kumuntu bese liyanuka, wasethi yeyi ngoba umuntu. Abantu abaningi-ke laphana abanye wey'ngane zakwethu khombisa ukuthi bayayiqonda leya nto ukuthi ichazane. Mina njengami angiyiqondi wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa nami ukwazi ukuthi ngabe kwenzakalani ngodaba lamateki, kodwa abantu baphawule kanjena-ke kuma-comment. Ubani lona uphile, uthe uphile yeyi ngoba umuntu. Mahlabela phambili sibheka omunye inkosi yoshuni SA uthe yeyi zona izinyawo ziyanuka. uSamnge uthe kunjalo. uMelusi Siphe uthe uthi uzama ukuphusha amateki ayagoloza awavumi. uSiphe futhi omunye laphana wey'ngane zakwethu naye uthi ugadlaza wentshebe usize 10. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula, namanje angiyitholi bafowethu ukuthi ichazani indaba yamateki. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe nawe ukuthi ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Sengitho yangidubula, sengihlile kabuhlungu, sengitho yangidubula, sengihlile kabuhlungu, sengitho yangidubula.